Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, birimo amakuru abakomeje kugenda avugwa ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko nanone nshuti bavandimwe turakubitira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tubabwire ngo bihagaze bite. Murabizi neza ko ku itariki ya 25 z'uku kwezi hateganyijwe inama rukokoma ya CNDD-FDD. Inama ikaba izafatirwamo imwe mu myanzuro ikomeye cyane, ndetse hano akaba ari naho hazatorerwa ugomba kuyobora iri shyaka, by'umwihariko akaba yanaba kandida perezida mu mwaka wa 2027 ubwo iki gihugu cy'u Burundi kizaba kirimo kiritegura amatora. Hari amakuru rero akomeje kugenda acicikana, nyamuneka byamaze kugenda bimenyekana yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo ubuzima bwe bwa buri mu kaga, ndetse amakuru twakiriye kuri uyu mugoroba aravuga yuko yaba yaje kugenda ategwa igico ubwo yarari kuva hariya muri Gitega yerekera i Bujumbura, ndetse realite y'ayo makuru yo turaza kugenda tuyitohoza turababwira ibyari byo mu makuru yacu ari buze kugenda ataha. Turaza kubabwira kandi nanone uburyo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo icyizere cyose yahabwaga cyo kuba yatangwa nk'umukandida perezida wo kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya CNDD-FDD byamaze kugenda bimenyekana, nyuma yuko uyu mugabo mu by'ukuri bimenyekanye ko afite ubumuga bw'ingingo kubera intambara za hato na hato ubwo iyi CNDD-FDD yarwanaga mu myaka za 90. Uyu Reverien Ndikuriyo n'umwe mu bagizweho ingaruka n'intambara barwanye, ndetse bisiga nyamuneka kumwe mu kuguru kwiwe kugize ikibazo, ndetse hamwe n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye no kuba nta tolerance ajya agira. Ibyamaze kugenda bimenyekana yuko mu by'ukuri atatangwa nk'umukandida perezida. Nyuma y'uko kandi ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane, aho bivuga yuko bamwe mu bashyigikiye Reverien Ndikuriyo bagaragaje mu by'ukuri ububasha n'ubushobozi afite bwo kuba yatanga kandidatire ye mu kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ariko nanone abatumva doctrine ziwe bakagaragaza zimwe mu mpamvu zigaragaza zatuma uyu mugabo ataba perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Mu nama yabaye ku munsi w'ejo, ariko nanone biravuga yuko hashizwe mu majwi uwo bita Gervais Ndirakobuca bakunze kutazira ndakugaruka yuko ari we mugabo mu by'ukuri ufite ubushobozi bwo kuba yarongora uyu mugambwe, ndetse akaba yanayobora iki gihugu cy'u Burundi mu gihe yaba yizewe n'abaturage, by'umwihariko mu mwaka wa 2027. Biravuga yuko rero ukurikije uburyo popularité muri iki cyaka ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi abakomeje kugenda mu by'ukuri babura amajwi. Biravuga yuko kandi uyu mugabo Gervais Ndirakobuca ari we wenyine ushobora gutuma hagaruka icyizere mu baturage b'abarundi mu bihe bitandukanye bakomeje kugenda bagaragaza yuko batewe impungenge n'ibikorwa by'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse bikagaragara yuko mu by'ukuri nubwo bwose Perezida Evariste Ndayishimiye yaba atakiri umutegetsi w'iki gihugu cy'u Burundi, abaturage b'u Burundi bakomeza ubuzima bwabo ndetse n'iterambere rikaba ryaza mu gihe iki gihugu cyaba kiyobowe na Gervais Ndirakobuca. Nanone kandi turibuze kugenda tureba indi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka mu gihugu cy'u Burundi, n'imyigaragambyo ikomeye cyane yazindutse Igitega, aho bivuga yuko bamwe mu baturage rwose bakomeje kugenda bigaragambya bijujuta mu buryo bukomeye cyane kubera izamuka ry'ibiciro ry'ibiribwa ndetse n'igitoro. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bituma abaturage bagaragaza yuko mu by'ukuri barambiwe, ariko nanone abagabo barimo mu by'ukuri Richard Ndikumana, uyu mugabo yamaze kugenda agaragaza yuko ubutegetsi bw'abadede buyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye aribwo bwaba bufite ikibazo, nubwo bwose hari umwuka utameze neza muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hagati y'ibihugu byombi, yaba igihugu cy'u Burundi yaba igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero byamaze kugenda mu by'ukuri bigaragaza yuko mu by'ukuri ngo mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gifite undi perezida ushobora kwihanganira ibi ikomeza kugenda bimutesha akanya, mu by'ukuri ashobora kuba yakaruma ikibazo cy'u Rwanda akaba yakongera gusubiza umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi uko byahoze mu myaka yashize. Akaga rero kakaba gakomeje kugenda kagwirira ingabo z'u Burundi, nanone nk'uko twamaze kugenda tubibemerera ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye aho ziherereye ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga yuko baba bari guhura n'akaga gakomeye cyane ndetse n'intambara iri ku rwego rudasanzwe, aho inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitanga gasopo ndetse zinagaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi aho giherereye hose ku butaka bw'igihugu cya Kongo ari bo tageti
ndetse bagomba no kurasa akuruta undi mwanzi wese kubera yuko ngo 23 mbere yuko itangiriye intambara uwo bita Reverien Ndikuriyo ndetse n'abandi bayobozi bakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi bagerenderewe na zimwe mu ntumwa z'iki gihugu zizinyeshyamba za M23 ngo baganire n'igihugu cy'u Burundi bumvikane uburyo ibi bibazo bishobora kuba byakemuka, ariko Burundi bigaragara yuko bwabateye utwatsi. Rero ni nayo mpamvu bavuga yuko ndetse n'amato menshi apakiye abasirikare b'abarundi bongeye kwiyongera mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo, aho bavuga yuko nyamureka haba hari imyiteguro idasanzwe y'intambara. Ariko nanone bikavuga yuko bita Prime Niyongabo na Reverien Ndikuriyo baba bari mu mugambi ukomeye cyane wo kunyegeza ubutegetsi, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye we yamaze kugenda abakuraho amaboko. Ubu ngubu biravuga yuko uwo bita Evariste Ndayishimiye arimo arakorana n'uwo bita Ildefonse Ndikumana usanzwe akuriye ubutasi bw'iki gihugu cy'u Burundi, ndetse biravuga yuko uwo bita Ndegeya Diomedi ashobora kuza gufata umwanya wo kugirwa umugaba mukuru w'ingabo z'iki gisirikare cy'u Burundi mu gihe Prime Niyongabo yakomeza umugambi we wo gufunga umutwe. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo nyamuneka di murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru iki gihugu cy'u Burundi. Nanone ibintu byamaze kugenda bihinduka umunota ku munota. Perezida Evariste Ndayishimiye niwe tugiye kubanza tureba ngo ubuzima bwe buhagaze bute kuri aya masaha. Amakuru rero duheruka kugenda twakira agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kugaragara mu ruhame ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026, ndetse abari hafi ye banagaragaza yuko mu biro byiwe yaba atari kugenda ahagera, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu ubuzima bwe bwaba buri mu kaga gakomeye cyane. Ndetse nyuma yuko kandi hari amakuru yari amaze iminsi acicikana agaragaza yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba afite umugambi ukomeye cyane wo kwica Perezida Evariste Ndayishimiye cyangwa se kuba yagenda mu by'ukuri apanga ikibi. Ndetse biravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu ukurikije uburyo umwuka utaruhagaze yaba nyamuneka yaramaze kugenda agirirwa nabi. Nanone kandi ibi bikurikiye inama z'ikitaraganya zagendaga ziterana mu biro Ntare Rushatsi, aho bivuga yuko uyu mukuru w'igihugu yamaze kugenda atakariza icyizere abandi bayobozi batandukanye bakora hariya mu gihugu cyangwa se mu biro byiwe. Ndetse nyuma yo gutangaza yuko yamaganye abari bo bose bakeza abami babiri, ibi byose byakomeje kugenda abisa naho bibabaza bamwe mu bayobozi bakorera muri iki gihugu, by'umwihariko muri biriya biro byiwe. Ibi rero bikagaragaza yuko haba hari umwuka udasanzwe. Ariko nanone ngira ngo ku munsi w'ejo mwabonye neza bita Faustin Ndikumana ko yongeye kugaruka mu itangazamakuru, ndetse agaragaza zimwe muri feriyazi cyangwa se bimwe bishobora gutuma ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri butaramba. Akomeza kugenda agaragaza yuko zimwe mu mbogamizi iki gihugu cy'u Burundi harimo gutakaza cyangwa se gucana umubano n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anagaragaza yuko ibyo ari byo byose byakabaye byirengagizwa ibihugu bikongera gusubirana abanyagihugu bakabiprofitiramo cyangwa se bakabikora ku bw'ineza y'abaturage. Nyamara Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragara mu ruhame avuga yuko atazigera aganira n'igihugu cy'u Rwanda kugeza bamuhaye abasize bakoze kudeta umwaka wa 2015, ubwo uwo bita General Niyombare ndetse n'abamushyigikiye bakoraga kudeta igapfuba bagaturukira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibirego kandi nanone byakomeje kugenda bigwira Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru avuga yuko yaba ari umwe mu bagize uruhare mu ipfu cyangwa se mu rupfu rwahoze ari umushikiranganje mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ndetse akaba yaranagize uruhare nyamuneka rw'urupfu rwa perezida wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi, ngira ngo ni Petero Nkurunziza. Bikavuga yuko rero ibi byaba ari byo bigenda bituma nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afitanye inzigo na bamwe mu badede, ndetse aho bivuga yuko Pastor Bucuma Nkurunziza umugore w'umuhisi Petero Nkurunziza nawe yaba ariyo yavuyemo inkomoko yo kuba izi saha atumvikana n'ubutegetsi bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ibi byahise bituma nyamuneka igisirikare cy'u Burundi gisubira inyuma mu buryo budasanzwe, aho amakuru avuga yuko iki gisirikare cy'u Burundi cyongeye gusubira inyuma mu myanya ya nyuma muri Afrika, nyuma yuko kandi iki gisirikare cy'u Burundi cyari cyaramaze kugenda kiba igisirikare cy'umwuga. Uyu Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kugenda ashinzwe ibirego bitandukanye birimo kuba igisirikare cy'u Burundi yaba yaragihemukiye cyangwa se yaba ari we wagize umugambi n'uruhare rwo kuba igisirikare cy'u Burundi cyakomeza kugenda gisubira inyuma. Amakuru akavuga yuko rero nyuma yuko umupaka wa Kavimvira ufunguwe inyeshyamba za M23 zivuye hara mu mujyi wa Uvira, hari amakuru avuga yuko rero ingabo z'u Burundi zongeye kwiyongera ku bwinshi ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Nyamuneka bakurikiye inzahabu ndetse bakagaragariza amahanga yuko baba bagiye kurwanya Red Tabara, ariko nyamuneka nuko abasirikare b'u Burundi rimwe na rimwe ibi bitero cyangwa se urugamba rwo muri Kongo rutajya rugenda rubahira. Ni M23 yo yamaze kugenda itanga gasopo ndetse inagaragaza abanyamurenge bakomeje kugenda bicirwa hariya mu mujyi wa Uvira, ndetse binagaragara yuko benshi bamaze kugenda bahungira mu bice bya Kamanyola
byanyura mu gihe ibyo byose byakomeza kugenda bikorwa ndetse n'igihugu cy'u Burundi gikomeza kugenda kirebera. M23 yiteguye kandi kuba yashyira mu bikorwa ikaviyora agahenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabasabye bagasubira mu mujyi wa Uvira bakajya kuri storing amahoro. Turaza kugenda tureba ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, turebe nyamuneka ngo bihagaze bite hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Twari twababwiye yuko muri CNDD FDD haba hari inama rukokoma yateranye ku munsi w'ejo. Inama ikaba yarafatiwemo imwe mu myanzuro ikomeye cyane, ndetse uwo bita Reverien Ndikuriyo nibwo yamanitse inkweto cyangwa se nibwo yagaragaje yuko mu by'ukuri bwa kabiri atazongera kwiyamamaza kuyobora uyu mugambwe CNDD FDD. Bikavuga yuko rero uyu mugabo Reverien Ndikuriyo gahunda yaba ikomeje. Reverien Ndikuriyo bivuga yuko ku itariki ya 25 hateguye inama ikomeye cyane. Iyi nama ikaba izateranyirizwa hamwe bamwe mu bayobozi bakomeye muri CNDD FDD, kandi nkuko bigaragara iyi nama izasoza n'ubundi hamenyekanye ugomba gusigara ari kandida perezida mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Benshi bakavuga yuko mu by'ukuri Reverien Ndikuriyo n'ubundi igihe yaba agiye kuyobora iki gihugu cy'u Burundi naho byaba bitandukanye nuko perezida Evariste Ndayishimiye yarayoboye, bakagaragaza yuko uwo bita Ndakugarika niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kuba yakora cyangwa se yasavinga iki gihugu akaba yagishyira ku murongo. Nubwo bwose uyu mugabo yakomeje kugenda agaragaza yuko politike ye ari ntiteranya, ndetse izi saha ni wamenya ngari ku ruhe ruhande, ntago mu by'ukuri yajya agerageza kugaragaza amarangamutima ye. Nubwo bwose yagaragaje yuko afite ubushobozi bw'imbaraga ndetse no mu bya politike diplomasi byose kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo nanone tukiraha ngaha, turebe imyigaragambyo ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragara mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, aho abaturage bakomeje kwirara mu mihanda baramagana ubutegetsi ndetse busa naho butabakorera. Ndetse amakuru avuga yuko ikibazo cy'inzara, ibitoro ndetse n'ibibazo byose bikomeza kugenda bigwira abarundi, harimo ibibazo by'ubuhunzi n'ibibazo mu by'ukuri by'ibibazo bitandukanye. Ibi ngibi byakomeje kugenda bituma abaturage b'abarundi birara mu mihanda bagaragaza yuko biteguye kuba batazashyigikira ubutegetsi bwa. Hari amakuru avuga yuko muri CNDD FDD ibintu byamaze kugenda bihindura nyuma yuko umugabo bita Reverien Ndikuriyo we akomeje urugendo rwe n'ubundi rwo kwiyamamaza cyangwa se rwo kwereka abarundi yuko bagomba kumugirira icyizere cyo kuba yakiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka niko umwuka mubi hagati ye n'umukuru w'igihugu Son Excellence Evariste Ndayishimiye ukomeje kugenda mu by'ukuri wiyongera. Ibintu bikomeje kugenda bibahindukana umunota ku munota, ndetse nk'ubu biravuga yuko muri iki gitondo mbere yuko inama yo ku itariki ya 25 iba, biravuga yuko rwose perezida Evariste Ndayishimiye yateguje inama abakozi bose bakora muri Ntare Rushatsi, yamaze kugenda abashyira hamwe kugira ngo bagire byinshi baganira. Ni inama rero yabaye nyuma yuko mu by'ukuri hari amakuru avuga yuko hamaze kugenda habaho gucikamo ibice bibiri muri iri shyaka rya politike by'umwihariko, ndetse n'abakozi bakorera muri biriya biro bya perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko nyamuneka bari gukeza abami babiri, aho bivuga yuko igice kimwe kiri kuri Reverien Ndikuriyo, ikindi kikaba kiri kuri perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo turaza kugenda mu by'ukuri tubabwira uburyo bihagaze. Uyu mugabo Evariste Ndayishimiye ibintu bikaba bikomeje kugenda bimuhindukana, ndetse biravugwa yuko uyu mugabo yaba afite ubwoba bukomeye cyane yuko mu gihe Reverien Ndikuriyo n'ubundi yatanga imihoho muri CNDD FDD, n'ubundi yahita ashinga irindi shyaka rya politike rishobora kuhita rinagira abayoboke benshi, cyane cyane yuko uyu mugabo benshi mu ncabwenge mu gihugu cy'u Burundi baramuzi neza cyane. Ikindi kandi hari amakuru avuga yuko mu gihe uyu mugabo Reverien Ndikuriyo yagira iki yakiyamamaza cyangwa se yashinga ishyaka rya politike, azorohereza abarundi bose, yaba abari muri diaspora, yaba abari mu bice bitandukanye, ndetse biravugwa yuko ashobora kuzanakorana n'abarundi b'abanyarwanda cyangwa se bahungiye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015 ubwo habaga icyo bita mandamano, cyangwa se ubwo habaga mu by'ukuri vurugu hariya mu gihugu cy'u Burundi, kudeta yapfubaga ikozwe na General Niyombare. Rero biravugwa yuko uyu mugabo
kimwe mu cyatumye ashaka kwitandukanya n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ni ibyemezo bitandukanye Son Excellence Evariste Ndayishimiye agenda afata nyamuneka by'umwihariko byo gufunga imipaka kugira ngo abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahure n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nyamuneka nyamara ari utubazo duto twa politike, nabo baturage bakabaye bemererwa kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bakaba bakomeza ibikorwa byabo bari hariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero mu by'ukuri bikahita bisa naho biteje akaga gakomeye cyane, ariko nyamuneka abandi bakavuga bati uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu gihe yakikuraho bamwe mu bagabo b'incabwenge barimo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, barimo abagabo nka ba Prime Niyongabo usanzwe ajejwe cyangwa sarongoye igisirikare cy'u Burundi, byaba akaga gakomeye cyane kuri ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Aho turaza kugenda tubabwira ibyari byo, ariko nanone andi makuru turi buze kugenda tubabwira nuko uwo bita Denise Bucumu nkuru nziza mu ibanga rikomeye cyane ngo yamaze kugenda ategura mu by'ukuri gushyigikira Reverien Ndikuriyo, ndetse abasa naho babyumva cyangwa se abasa naho bamuri inyuma bose azabashishikariza kuba bakurikiza cyangwa se bakurikira umugabo bita Reverien Ndikuriyo, akaba ari we waba umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi umwaka utaha. Nanone kandi tuza kugenda tugaruka ku bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri mu bice bitandukanye bya Kivu zombi, yaba Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Tuze kureba akaga gakomeye cyane gakomeje kugenda kagwirira izi ngabo z'u Burundi, aho bivugwa yuko bagarutse mu mujyi wa Uvira bazi neza yuko bagiye kuhita bawugumana, ariko ubu ngubu amakuru aravuga yuko nyuma yuko inyeshyamba za M23 zisabye MONUSCO kuba ariyo yaza gukora ubugenzuzi muri uriya mujyi, biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri mu mujyi wa Uvira zose zigiye kuvanwamo, mu gihe bitabuko nguko nyamuneka hakaba habaho gusakirana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zirara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ndetse amakuru aravugwa yuko nubwo bwose umupaka wa Kavimvira ugifunze, ariko nyamuneka biravuga yuko ingabo z'u Burundi ziri kwinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo ziciye mu kiyaga Tanganyika, abandi bakaba baca hariya mu Cibitoke bagahinguka muri teritwari ya Mwenga, akaba ariho bari kujya kurwana. M23 rero nayo biravugwa yuko yaba ishobora kuba igiye guhura n'akazi gakomeye cyane, aho bivugwa yuko nyamuneka ingabo za Tanzania TPLF zamaze kugenda zigera hara ku butaka bw'igihugu cya Kongo mwibanga rikomeye cyane, ariko nanone biravugwa yuko ababirigi barimo barakoresha drone zidasanzwe ndetse zifite ikoranabuhanga M23 kugeza isaha bataravumbura. Rero ibi ngibi byakubitiraho na operation ziri kugenda zikorwa, bikagaragaza yuko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuza kugenda zihura n'akazi gakomeye. Tuza kureba mu by'ukuri mu gihugu cya Tanzania, tubabwire ibikomeje kugenda bivugwa. Jakaya Kikwete ntago ari kumva neza impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeje kugenda mu by'ukuri kisanga mu ntambara zo mu bice bitandukanye, ndetse izi saha igihugu cya Tanzania kikaba ari cyo gisa naho kikoreye imizigo itandukanye y'abanyagihugu ba Tanzania b'u Burundi, aho bivugwa yuko ubucuruzi busa naho mu by'ukuri burimo buragenda bugirwaho ingaruka kubera yuko ifungwa ry'umupaka wa Kavimvira biravuga yuko ryagize ingaruka ku bibazo by'ubucuruzi ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, kuko uyu mupaka mu by'ukuri niwo wifashishwaga n'igihugu cya Tanzania gukora ubucuruzi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Tanzania yamaze kugenda isaba igihugu cy'u Burundi yuko uyu mupaka mu by'ukuri wafungurwa kugira ngo ubucuruzi burebe yuko bwakomeza kugenda bukorwa, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyo kitabikozwa kivuga kiti nyamuneka ntago tuzafungura uyu mupaka kuko kuwufungura byaba ari uguha akanya inyeshyamba za M23 zikaba zakinjira ku butaka bw'igihugu cya Kongo kugira ngo baze kutuzengereza. Turaza kugenda tureba nanone ku kijyanye mu by'ukuri n'impunzi z'abakongomani ku munsi w'ejo bigaragambije mu buryo bukomeye hariya mu bice bya Gatumba, ndetse biravugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye umugambi we yari yaramaze kugenda apangira kuri izi mpunzi byamaze kugenda bimuhindukana. Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri na Reverien Ndikuriyo bari bamaze kugenda batangaza yuko izi mpunzi z'abakongomani zitari butaye kubera yuko ngo ku butaka bwaho amahoro ataragaruka, ndetse biravugwa yuko bamwe mu mpunzi zagiye zipfa zishwe na korera ndetse n'ibibazo bitewe n'imirire mibi n'uburwayi cyangwa se n'ibiki. Ibi byose byagiye biteza akaga gakomeye cyane, bihita bifosinga uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko agomba gukora ibishoboka byose akaba yaho umwanya mu by'ukuri izi mpunzi zikaba zasubira